kanuin tauna amang chain to ai ke lekimi ke pando ting kai lonin tuinum lamka tuinum ma he ningkuma para chu in hiwa hitan hobung mi pi te hon nu te ni khuwa ke mang chadinga a hin na tu kumboi na ji in a ki mang thei tapun hi je chun a hobung chairman pawin alam kai puvin nu te ni khola ki ke mang thei talawa hi jin tôi đi lại ông cái khom min tia chơi cô hiện ken casino cái bụi hiện hiện video bằng khát cảnh xem min lúc kia nên đặt bị đi bên cảnh tiền kia rồi hello hello chú chú hầm nó là cam muiมันเป็นเขากะกะเนาะ lệ thì về apartment sau đó đi su riêng dòng theo học rồi đi theo tập bóng này thứ gì ง่ายไปกิปัง เข้าไปอาชีพดีซิวจะได้สาวนาก็ขู่กันปีคนอันนี้หลงใช่ไหมรายเดือนแกบิซิลเป็นพาร์ตี้เป็นนังไทยไปดูทีวีกันติดนั่นก็เพราะอย่างนี้เฮ้ยหลายจังสื่อทำชุนในแต่ละ อันนู้นไม่คุ้มมันวางจุดลังเก๋ๆยังกี่คัลโต้คัลโลปีอ่ะนั่งอินซาบัวไอ้ปีบอยนี่เตอินชนะแล้วจงจะพักจะหักตายอ่ะอันนู้นไม่มุนล้ำการล้ำจุด ตุ้ยนม อัสกิการมุสไป Christian ต่างๆบางเรื่องด้วยที่ hospital ก็ไปตัวจะหุ่น อันนบวาเลยน้ำกำลังจะเฟี้ยว GNV โนเบิร์ต galmol yung kacira Galmol เราเนี่ยมูลเลยไปทุกคน si galmol yung kacira oh let's sing in no me chalang kim mo chuna sapai kiam yung oh mun num lai lai lu thok min apamai
na tin thôi thì điều quan tham gia và tin chủ tin là sắc phụng linh phạt cái đạo thế Amasabenin Krista Jesu bilin ka ngayon na sa mga kain mo rin mo sa paninahin lam kay Teron ito bang pan ng kamta ay bisa rin amo chunod yung kipato sa ng organon pati yung katanggal ngayon so the Bible tasat ka sa way bilin katipain Bible sampai di sini bagi ketinggian sampai ini. Sam number zale sombeku sam zakat lena. Tu hi bekal ser ke hawe he kalambi salva pangahi. Yang pina pakai jalan ang somsa ini. Pang musik ke Nami ngai kita nami kutu na kali musik tu ni musabi. Kacau signal di dalam tubuhin, pakinim tak nenpirin. Kaya kesijang natu kekalsung pinahana. Dalam dia kuat apa dam sela pati orang kaya kau kekipain namin ketangkai ini. Ba asam lagi set kacakahi. Isog ini hecin ini kadang-kadang. Jadi sering ini kebetulan. Sino sabi na gini, ang hite na upagin na katang ini. Ipatusin na pagpingayin, kapag ang Jesu minilihin na kamutawin. Go